Emitege byerwo mu mashomero amarwaro hamwe n'amaramizo kandi barambwira emyanya etari emwe n'emwe y'ebyobuhangwa n'oburambuzi omu district egi. CICD Uganda ahabwo kutuyamba kandi kikigura abantu amiso kiri promoting ebyoburambuzi and promoting the environment. Omuri ekyo tureba barete emiti tubyaro mu mashomero, tureba barete emiti babyaro mu amarwariro amagomborora nkabumwe nkacumwe akintu kirungi ekyakubasa kureta ebyobuhangwa twabikuma. Ab'ekitongore kya Center for Integrated Community Development Uganda bashoborera habwenki bashaziremu kubyara emiti mu district egi. CICD Uganda tukakitandika ahabwensonga kugira ngo ahatabe nsitambura omuhanda etari emwe n'emwe na munonga tugire omutuwa kwine database tugire za mburo kandi tureba abantu bingi nubazayo tubasangayo kandi tureba abantu boko nibatunguka munonga. So kutwarebere ebintu ebintu batwarayo munonga twagire kucekinga omurukune omurubuhezu twasanga hari emyanya mirungi munonga nangwe kukerana neriyo. Sima government yitu ya local government ya Uheju na Uganda abwa mana ge kututekamu kandi ngarukanjishaba ngo etwongere mamani abo kuba tekatire mu sente ko kushaka kubire kiri abo ko kitongore kikabenshi yambihanga ryona kiretera Buheju yatasya na Uganda yatasya konka tukabensaba nka government kugira offices aha district. Abatura basimira ekitongore eki kandi borekera amasiko ngo emiti ebyire neija kuretaho entanuso mu kurinda ebyobuhangwa omu district egi. Tuza kuyambwaho munonga kandi okuganyirwamu abo kugira ngo abantu bija kuba mubyombeka amazu harubaju rw'enguuto hamwe naharazamu abantu abarikuja kuturambura hamwe nibakuturemu ebyokushubura byabo rero abantu batungamu entasi. Nda kiro kikore ebintu by'amani kandi kirechoresherera mu bintu by'oburambuze kandi nkabuhweju linda ngutine ebintu byingi ebyoburambuze emigera emishozi bwenu buhweju in fact kabe eri nungi aha bintu